Mr. Goodman, thank you so much for your time. My pleasure. سياسة ترامب لرشلاتا نافين ويتشاوبن يعني سياسة أمريكي ويتشاوبن هم برشلاتا نافين بشتي ترامب هاتي هالبجاتن. Well, I think considerably, but there's a lot we don't know. از پر باورم لهین پرتشت هنه ام نزانن. از باورم تو زانی کو ما کسک هلبجارتیه برید نویسینگه که فرمیدا کار نکریه جه کرتا کار هاتیه و گلک تشت نینن لدور کاروبار ناونتوی آن روجلاتا ناوین بیجه. او هین نویه و ام نزانن دی چاوا حکومرانیه بکه. دی تیمک جه پارتیا کوماری لدوراوی هبا او با آواکی نوینراتیا بردوامیه دکن. ام هین نزانن کی دی پوستین سرکه ببن وک وزارات دروا و هنکندن. لی ام تشت ندزانن. ام دزانن کوی گوت تیک برنا داعش دی خمک سرکه به. هر حال دوی نزیک بونه که به هز هبل دشی داعش. جبلی ویه که دیگه هنویین استراتیجی چنه او دی چاوا به ایران و اسرائیل را بده و بستینه او دی چه بکه جبو لحوهاتنا لگل هز ولاتان از باورم ام همی چاولره نو فرد بن لیبری هر تشتی که ام بنرن او دی که جبو راوشکاری بناو بکه. بله بريس قدمن او وي وزير الدرفه هيشتا دست نشان نكريه اللي وي عشيرة فانين برسين بارسنان اجتماعي دست نشان كرنا جا او سياسات لسر بناء مي دست نشان كرنا وانبا. Yeah, we know some things. The pieces of the puzzle start coming together. ده هنتش دیار بن پرچین مامکه و دست پیکرنا و کرناوی به هفرتین. وی جنرال خانه‌نشین مایکل فلین بنافکر و کراوشکاری اولکاریان اجتماعی. فلین هزک مزن دیار دکه ده تک برنا داعش ده. او پیشنیار دکه که امریکا دب آواکی نزیک لگل روسیا کار بکه ده شر تروری ده. اف پیش بینینه. اف هین نه سیاستن و ام هین باش نزانن او ده چه بکه جبو شوپاندن وانتشتان. هین زویج بو ویکی. بريس قدمن ام بحثي دوستين امريكا لهرمي بكين او چاوري چه دكن يان پیش بینیا چه دكن جبري بريا ترامب. My view is that American friends and allies in the region بنرین آمن دوستو حوالبندن امریکا لهرم تاراده که نیگرانن. هرچندی او جی دیپلوماسیا وی حز نکنجی او دخوازن بزانن او چیه او ده پیشبینیا چی بکن. تشتی دنه که از دخوازم جاره کدن لسر دوپات بکم او کد دمکه دا سروک رولکا ناوندی ده دارشتنا سیاست در و دلیزه کنگرس جی گوتنک هیه. دیمگ هبونا تیمکی لدوروی ده بنرین آمن دیپلوماسیا که بردوام و برهمدار جبو حوالبندان آواکه. لجاره کدن براستی اوی کم جاره سروک کته کوی سربورا سرکردایتی نینه. هرچندی وی ده حلمت خدا تشنه گوتنه لیمه 5 آن 10 سال نینن که ام بیجن او پلاناوی. ام هین دواره پیش بینی آندانه. لوي قالك شيردوان وآليكار لدورا خدانينا قالك شرزاي سياستنا. Well, he does. I mean, it's the nature of the beast. بلوی هنه او تشتکی خورستیه دوی راوشکار هبن جبو کارویه یکم کوشکا سپی و وزارت دروا او جهن مزنن اگر تول دیروکاوی وکو کارساز کی سر کرده تماشا بکه لگل شخرازیبونه که بهز ده پرسیار او با گلو او لراوشکارن خوا گهداری دکه گلو او نرینن دجی دا خوازن خوردگره تشتکی دن زاروکوی ده چرول بلیزن کجاران با آواکی روجانه لگل باوی خواه گلک بابت گوتو بیش دکرن گلو او ده چاوابه افجی بابت که نویه دوی درباره ده. برز قدمان ام از وقر مثلا شر داعش ومثلا سلوكاتيان نويا امريكان بريفا بريان نويا امريكا كو دو وقت كامباني دا دغود او دقال روسيا هفكاري بكو دقال ولاتن هريمي جي ولاتن هريمي جي هفبنديه كدرس بكاز جبو في شري اف چندا وي ممكن با وي بكرن. This is a hard question, I think. از باورم اف پرسیاره که دجواره که ام جهرمی ده دست پی بکن. امریکا حوالبند هنه و ده حوالبند هبنو و پیوستی به حوالبندان هیه. و از باورم جمارک ولاتو هزین نفرمی و جواکا سیویل و ولاتی نورمال حز دکن داویل داعش به. داعش هوو و گروپک کجره و او زیان و کراسات دکن. چاو ده اوریک لگل حوالبندان ببه اف ارکک دجواره و از باورم جعالی دارایی و گرانه. از نباورم ده زو ببه. لیس پشتراستم کو افریبری ده بهز کار بکه و کو اوباما کار کر جعالی کم کرنا حوالبندان و جدرین آگاهداری دارایی لشکری و همی آلاوین پیویست. ده برسوا پرسیارت دا از دکارم بیجم هن آرمان جندم کرد هنه و هن دم دریج و استراتیجی هنه. ده درباره روسیه دا من گمانینه کو ولادیمیر پوتین دخوازه داعش تک ببه. لیوی بدیتنا من نرین و نرخو پلان هریمین جیاواز هنه جین امریکا. اولاتین آلی گرد خوازه. از باور ناکم دموکراسی و دیکتاتوری بوی خمن. او تنه دخوازه جه کی جشونا لنگ خورا ببینه لباکوره افریقیا لروجلات ناوین و دریا سپی. گلو اف دبرجواندیا مدنه وک امریکی دبرجواندیا نرخین مین دموکراسی و مجیه می لیبرال دنه از باور ناکم.
از دی نیگران بم اگر ام آرمانجین دم درێژ بکن قوربان ji bo armanjên dem Kurd. Ez bawerim her çendî Rûsya bihêz be Amerîka dê lawaz be û li ser asta dem dirêj dê herêm neseqamgîr be û dê berjewendiyên me pêş nekevin. ئەم دزانن برس ترامپ هەڵویستێکی گەلک تند هەیە هەم بەر ئیرانی لێ د مەسەلا شەڕی داعشدا ئەوەی ئامادە بە بۆ نمونە دەگەل ئیرانیان کار بکەش بۆ مەسەلا لێدانە داعش. I don't know. He has a strong feeling or position. Ez nizanim wî hesteka xurt heye ne li dijî Îranê lê li dijî rêkeftina navûkiya Îranê û ez nizanim ev tiştekî girêdayî helmeta hilbijartinan bû an beşeke ji nêrîneke berfireh li dor herêmê û Îranê. Wî got ew rêkeftineke ne baş bû û ew dê wê rawestîne. Gelo ew dê wê bi rêkeftineke din û baştir bû hêre an çi rêkeftinan neke. Ew dê çawal gel hevkarên din divê derbarê de bidewbistîne û bi taybetî welatên Ewropa. Gelek pirsiyar hene. Ez nizanim ji ber ku kesek nizane. Gelo Serok Trump têgeheka stratejî ya nêrînan heye li beramber herêmê û têgihiştina divê derbarê de. Eger me û hevalbendên me xwest ku îro niha vê kêşeyê çareser bikin, te pêwîstî bi wê yekê heye ku te û hevalbendên te nêrînên hevbeş hebin siba an roca din li dor pêşketina divî warî de. Divê te nirxandinek hebe li dor rewşa Îranê. Pirsiyara dina ku ez bawerim di dîbêtên hilbijartinan de ne komariyan û ne jî demokratan bi awakî bingehîn derxistin holê ku ez bawerim li gel rêkeftina navûkî û bêyî wê hikûmeta Îranê daxwazek heye ku desthilatdariya xwe li herêmê bisepîne û ev tiştekî dîrokî ye, tiştekî siyasî ye û tiştekî îdeolojî ye û ez nizanim gelo Trump vê yekê dizane û pê bawer e û dipejirîne. Gelo ew bawer e ku ev ji bo wî nexeme ji ber ku cîhan tev de wilo ye û bila Îran jî li herêmê wiha be an ew bawer e ku kêşe di berjewendiya Amerîka de ye û pêwîstî bi pêdaçûn û vehewandinekê heye. برزگد من تو بحثی پێکنانە هەفبەندیە دیکەش وڵاتن هەرێمی تو دەبێژی بزەحمەتە من دخواست بزانم چما بزەحمەتە. I think there are a number of reasons. I think it has to do with the region and it has to do with us. It has to do with us because Ez bawerim ji marek sedem hene ku girêdayî herêmê ne û girêdayî me ne. Girêdayî me ji ber ku tiştên li Iraqê bûyî ew tê çûn bû ji bo me. Ku George Bush pir bi hêspêra dawîstand û piştra Obama bi lawazî darûstandin kir û bi vî rengî valahiyek çêbû. Piştî wê jî tiştên din bûn wek krîza aborî di sala 2008 da û niha Trump û rêbaza Trump. Ez bawerim ji marek xelk li rojhilata navîn dema ew li siyaseta Amerîka di 15 salên borî de vedigerin wan guman û pêşniyar û nîgeranî hene. Kîne ev Amerîkî ew ji bo çi radwestin û gelo mirov dikare pala xwe bide ser wan an na. Ev yek tiştê din ew ku rojhilata navîn niha cihekî din e. Çar welatên têkçûyî lê hene. Iraq, Libya, Sûriya û Yemenê ku şerê wan krîza berfireha penaberan derxist holê we ger em hîn bi awakî berfirehtir bi hesa herêmê bikin, Tirkiye niha ne wek çend salan berê ye. Ew bêhtir bi hêzê bikartîne wê bêhtir nakûkî li gel Ewropa hene, demek em ne wek berê ne û herêm jî ne wek berê ye. û ez bawerim her du jî ne di rewşeke saxlem de ne. برز قد من تبحثي تركيا كر مثلا تيروري وأوروبا البيرا من هات بتعبد جي أوروبي نها ولاتن كو بتر قفايا تيروريزمي بتر قفايا تنو تجيانا سروحانا جعالي كمالين راديكال فا تركيا جي بري چند روجاب ونمونا أردوغان وصا دياديكا كو أورانغا اگر نشال با سنوري خواه كدي جبو أوروبا جبير شابا نابران أوروبي چاوا هزرا في شري ديكن. I think a lot of Europeans are very nervous. There's a confluence of events right now that make life and politics very, very hard. Ez bawerim dilê gelek Ewropiyan ne dêcih de ye. Tu dizanî niha hinrûdan hene ku dihêlin jiyan û siyaset dijwar bin ji bo kesên hikûmdar li her welatekî û bi taybetî li Ewropa. Wan kêşeyên girêdayî bingeh û dezgehên Yekîtiya Ewropî û Euro hene, Rusya li wir bi awakî dijminahî tevdigere û hewl dide Ewropa lawaz bike, her wiha teror heye û penaber hene û pirsiyarên mezin li nikwan hene li dor Amerîka û Trump dê çawa bi wan re bidewbistîne. Ev hemî Ewropa lawaz dikin bi awakî ku dihêle ew pala xwe bidin kesekî wek Erdogan li Tirkiyê. Tiştê Ewropa pêwîstî pê heye ew astaka herî bilind ji hevkarî û hevrêzî û zelalî û baweriyê. Tiştê ku niha dibe ew nîgeranî ye ku ew neçarin daxwazê ji Erdogan bikin ku alîkariya wan bike. Aliyê bihêz niha Erdogan e, ne Berlîn e, ne Bruxelles e û ne jî Parîs e. Ev rewşa Ewropa xirab dike û ez vê yekê têdigihim. لێ وڵاتین ئەوروپی بگشتی بتر دەسەڵات هەیە لەسەر مەسەلا
كهاندنا آلي كارين دراوي جبو داعش. Well, I don't think that European governments and intelligence agencies از باور ناکم حکومتین ئەوروپی و ئاجانسێن وانین ئاگاهداریە کێفخۆشن لە دۆر وێرەوشێ لێ باوەرم ئەو هەوڵ دەدەن بریە ئاگاداریە خوا و دەستەلاتدارên جیبەجیکار دەربەسبوونە وان ڤەحەوینن ئەو دەزانن کو وان کێشەین نافخۆیی هەنە و هەروەها یەن دەرڤە هەنە وەز نزانم گەلو ئەو دە ساڵن بێدا کارە بن تشتێکی دوێ دەربارەدا بکەن داویە داوی ئەوروپی دخوازن بەرەڤوانیە لە دژی تەرۆرێ بکەن و دەرباسبوونە پەنابەران ڕاوەستینن ji ber ku hebûna berfireha van her du probleman li gel hev seqamgiriya Ewropa têk dibe û ez bawerim ew niha xemin ji bo wan. برز قد من مدبي از مثلا ميدياي وسلوكاتيات ترامب القلت بحث بكم از دبيجم يعني از بعردكم كوجارة يكيا خلكي امريكي جوه خو ندا ميديا يا خويا امريكي او جيب مثلا عندكم اما دبي مدديد دبي كامبينكو بتريا ميديا يا امريكي ديجي ترامبو كيتشي وان او هالبجارت افتش تشي دبه. Well, I think it's a little bit complicated. I think it's a great question. It's a little bit complicated. Ez bawerim ew hinekî tevlî heve. Ew pirsiyareke zor baş e lê tevlî heve. Berî her tiştî medya ne laşekiye girtiye. Gelek rojnameyên ciyawaz, gelek radyo, televîzyon û malper hene. Ev yek tiştê din, rast e ez dikarim bêjim ku dezgehên mezinên medya wek New York Times, Washington Post û CNN wan gelek rexna li Trump dikirin. Lê ew ne hemî medya ne. Dezgehên parêzyar li seranserî Amerîka hene ام نها د سردما تکنولوژیا دانه و بحزاران مالپر و جدر هنه کو خلق نوچین خوجه وردگرن او نل دجی ترامپون او آلیگرین ترامپون تشتکی دنجی افهل بجارتن جبو گوهرتنه بون که تیدا کاندیدا روشاهی هیلاری کلینتون بو و کاندیدا گوهرتن دونالد ترامپ و خلقی دنگی خوددان جبو گوهرتن دجی روشاهی لواشنطن و کارو هر وها دستلاداری مدیا که روزنامه که وک نیویورک تایمز ده هر تشتی بخوازش خلکی را ببیجه و دیار بکه که او بهتر دزانن. از باورم داوی جمارک مزنج خلکی گوت ایدی بسه و لدیجی ویه که درکتن. ده انجام دا هیلاری پرانیا دنگان آنی و ترامپ بسرکت. او بسرکت لینا کوکی هین لدارن لدور سبروجا ولیتو گلو او بجارة درست بو آنا. تو گشبینی لسر پاش روجا ولاتی خو امریکا؟ I'm an American, so we're pathologically optimistic. I think it's going to be. از امریکی ما و ام هردم گشبینن. از راستیش ترا ببیجم. از باورم ده پر دجوار به. کشای نافخایی و یندر و دجوارن. و کار سروک ده دجوار به. کی ده برا ببه. لی ام نچتی نویه. ام لورن جبو کارو شر دنیرین دجوار ده. دا ام روشی باشتر بکن. Okay, Mr. Goodman, thank you so much. My pleasure. Thank you for your time. Thank you.